Uyakhala-ke ngempela uSikweletu kwimpucuzeko-ke uthi bekumele engene ngo-11:45. Thina sekumele engene, wathola umbiko ukuthi akusamele engene, sekuzongena-ke uHerodi ngesikhathi sakhe. Lapha uKhuzani bekumele engene ngo-12 o'clock-ke kwi-golden hour. Wangabe sadlala-ke uSikweletu ngo-15 minutes wakhe bekumele ewudlale ngo-11:45. Waphinde-ke wakhala futhi uSikweletu-ke wathi-ke naseBergville kwaba yisifanayo, kwakumele engene, kwaphinde-ke wathiwa-ke ngeke sangena, sekuzongena-ke uHerodi-ke. Siyakhumbula-ke ukuthi ungenile esiteji-ke uSikweletu kwimpucuzeko, washo-ke ukuthi akasekho right emoyeni wakhe, kodwa-ke akuqhutshekwe-ke kusetshenzwe. Imphathe kabi kakhulu-ke leyo nto leyo uSikweletu uthi-ke imehlisa isithunzi, imthatha engathi yena akakilo i-artist elanele. Uthini-ke umbono wakho-ke lapho kuma-comment section? Siyacela-ke noma ungaka-subscribe, usubscribe i-channel yethu ukuze zonke iy'ndaba esiy'fakayo uyithole.